Ытыктабыллах кюх краны көрөчүлөр, радионы стачылар бу көргөтүгөр үтү сааска чагал күнүнен. Агарды боллун, олуктоох примеккин куракка 2 час болла, онна өрү болорун курдук бүтүгөнгө, саха телевидениятын кытта тетим саха радиоты быха пирге таксан, тетим чахаден атынан бириге таксабыт. Бүгүн сәрдәгә быха пири илан сагаланыдыгым мен редактор редактор Роман Алексеев. Беребитер кире ханина бүгүн ыгымын сәттес күнө, бүгүн дойдубутугар радио онна себе сәйгеден букабары үлэхеттерин күнө, онон түгүнү туханаммын аражыга себе сәйгетигер үлелен аспыт, ыдыктабыла бетерәннер битин, етенне күн бүгүн үлелик хамны хылжар бири делактар бер истин төлөннөк әгардабин ыйтабын. Бүгүн нүү бири битен биһиги үс төһмөктан ыйтыппыт тоготтор, бастыгы төһмөккө биһиги бу Опсанан бүгүнге берибит темете сүйнүнен бир болуға. Улуу кыйы агуонсылы. Бу улуу кыйы агуонсылын көрсөрү агаяк конуңдан биһиге белемнине долгу олар бут. Маны коттон бу быйылгы үледак сылга арас кеккетерәһеннәр проекттар олуққа кирен үлели хамны сылжалларынан биһи бу проекттарга бүгүн олуқпутугар берибитер билсиякпет. Бастыгы төмөккө биһиги бу народ эмнитин жиетин проектин билсиякпет. Кинелер бу культура раса егетегер үлелен аспыт сәри бетерәннәргә аналлах герои земли олонко диен бу 5 елга бийте тахсар электронны кинигәне бүгүн билеһиннәр диләр сүрәхтәтләр олтуны кәпсияхтары 2 төһмәккә биһиге нам улуһуттан ылҗытыр бутны гырдыбыт окурду Илья Дорофеевич Винокуров чагалган атынан намнагы алдын сөйе коскулата кәс кәриестире бәһенә сүгүккә диен биреге оңорон үлеләтләр бу тула кирен кәпсияхтары 3 төһмәккә биһиге улуу кыйы агуон Россияга агадойдуны көмөскәтче сахаргер иедуны көмөскәтче сылларгарынан тетим сахараҗета кен тутта атты биттен радио берилерин конкурсын биллер бите бу тимиктерин тарихпыт бүгүнге беребит үһүс төһмөгөр. Дә биһи беребитин сагалыбыт бу бир гөлөлибет 32 11 616 32 00 616 кепстилер темелеринен эге селдетеңит Алия Сылжакатын сөп. Бүгін студияға бастығы төймәққа өрісгөтәгі Народ эмнитин жетен директоры Сергей Степанович Семенов бар өте күнінен. Онна Народ эмнитин жетен специалиһе Күнне Семеновна Маркова. Өте күнінен. Де бүгін оттон бу бияқа радиоларға өте бәле күн, әйеға ме жөрелі хәп көті бәспеті бетті бұтты. Бүгін еме өте культура расы егетігер бу әрегі күттан кәлін үлелі әбет, жон әрге тұхынан үйететер олыс жүгей бір ектаға бекет. Еті 5 жылға таққар кенеге. Электронны ден. Бұтты. Сергей Степанович, жон әрген ағардыләңген сағалары бағасты кәпсті. Оста күндіз тәчілер, барғытын бұл күйі ағуан сылынан, өйін болар тұрынан ағардылевін. Оны бұл бейі бір ек бұтығынан кәпсті таққа 2-10 жыллаққа. Баттан тоққыдағын бұғытынан бұл кеңнәқ әбескі өз геройдарын ден бол бұта. Біле жон нағымнан барда наха хайбаттар ден, оның хақа әрігер ол кемге хүлбе бір геройға үс бүлі героя білді біте. Оның бұл геройдары күтті, оны исқоғаны ұлыстары күтті хебәтті әбіт. Бұл аңа етімінен, көяр етімінен хебәттен бұл геройдар тұстарынан кәпсті бітті. Онан бұл баттықы 2-ші оғылақ ол геройдары күтті көстіп кілерге науып бұт. Оны алданлары күтті, бүлілері күтті, Нюрбаны кытта, усалданы кытта, кепсеппит, онтон 2-15 жыллаққа бұл проектқа геройға түйәрілден барын геройыл батақ бияқа. Бұл сақачылы олаттара балылар, окырдық бүліттен снайпер Гуляев, алдантан Захаров ден оқанны хериге әжденеме ол геройға түйәрмел батақ, онына бары білер кейбіт Иван Кульбертинов әлі оқыматтан, әбескі өз геройын асыныл батағынан бан, бей бары ақалар герой ден атыпа. Онны күппіт, онтан бұл 2-ші үрбе ғыллаққа жа пандемия кәлін тоқ болар ден, онтан тоқ ден кәлді. Бей кебітіттен емел бақпағайы кеге әриге бар бұта ден бол. Именно бұл 2-ші үрбе ғыллаққа бейіттен, бұл культура кетіттен әриге бар бұттар. Оннан барантан кемері геройды өлбөт, кемері тәннен кәлбіт кінан ба, оны бейіттен баран банты төттөрү бар культура кел бактар болгон бандык бар бу жonu мунню буппут. Оннон киниге сахара кайын бу жон тустарынан жем болбута. Оно оңор буппут.
кому буппут онтон анан каллыбыт аны бу дальше бардака китинче хүлбебес лака элбак бай китеритне келен баран бейгебитин талбыт жаннар баалар үлели олар бутун эме үетитекка ден бу ити алгы үле бара турар то бу хитмин буспакка үлелибит бу кайылгар ден бу тугара боллади именно таккар туга точката антон тиңинен үле бара турар ону улустар наеркетлер онны билген ол жаннар бу неме аймактара билер жаннара медбактар олар кыттан кастемит ол кепсетебит киндер кепсилер жанын турдан би бу кинеге битер киллер бит же бүгүнгү терехинге доктор буллакка бүгүн биги асы дууннарга хагалатыгыт бес улуу кытта эбэске тагыстыбыт окурдук намулуха кебейи амма мен хангалас өлөкме бу быйыл комуй бупутер киндер путтара бу бейке битер үлен аспу жаннар херикыттылактара жин метин тирехине кепсети болла бидел бәбилли бит онотон бу кинеге битер кирби жаннар тутарынан кепсетти бит же күндөшмөр онда сихиринде токтан кепсети Бастатан туран өтө күнүнен бу кök экраны көрөтчүлөр, салгыннан келер радио истечилер, радио лехтерин күнүнен эгине токпар радио телевидение лехтерин онна бу кök экраны көрөтчүлөр истечилери баргытын ардылыбын. Бүгүн бихаме беле күн болла, бигетелтебитигер. Бу республикатагы народ айымнитын жетин бырайыгынан Герой земли олонко ден электронный кинеге сүрәхтенита болла. Санатан әттәккә бу кинеге 2-нче сүрбе сыллакка анбастыкытын культура сери бетерәндере культура ләһтәрдән темалан тақсыбыта сайка янан турар билеген көрөкөтүн сөп. Сөп онна ләләптәре Сардана Васильевна Тайраярова, редакторына Матрена Николаевна Захарова ләләптәре. Ол онна опсая 14 улус хабыллыбыта. Агыгонча бетерән кирен турар. Онтон бу 2-нче хүрбебе сыллакка кайы агын сылын көрсө би 5 улустан сүрбе бир бетерән кирдесеп. Ол кинилер бары Сериге бары ахтарын иннене эбетер сериттен келем баран бу беги культура бут әйгетигер үрек карыланнар кырада боллар идага үрененнер үлеләбит ханабыт улуу жаннар боллактары ди кинилер телбит солларын сылханнар билеген бир дойдулактара беги бу культура әйгетин үлеттире үлеги хамны сылжабыт сеп Хас колорите үфүрбетче дейтин деп. Сүрбе бит бетерен кидде. Бир бетерен кидде. Бес улустан кидде, амматтан бир кидде, мен халастан 3, намтан 13, өлөхметтен 1, кебейттен 1. Сеп онтон амматтан холобра мандык бахатардан кепсадакка Жожиков Василий Ильич ден кидде. Бу кинеме улуу сери кыттылага Кине дойдутугар эргеллен келен баран, бу ого библиотекатын сайдытыгар, ого библиотеката мандык атагар турутугар, жону сергени үтüга карага ухуюга, оголору мандык үрактахинге сырдык олох кең артыгар үктенербик кейнен болар. Кине үлелен сагалан, кине телбит солунан билеген бу амма олугун библиотеката республикага бастыгынан агыллар. Уруттаганы оннуга бит саңа сүрәннәре киллериге бастабыт библиотека булар сеп. Оннук онна намтан намулугуттан холобыралан көрдөккө Сивцев Петр Иннокентьевичтен эме бу өстөк окупатын өлтүрүтүспүт эме бир биги герой бут болар. Кене бу серикеннеттен келем баран үрәхтәг әрдә үрәхтәгә бит. Культура эгетер үрәхтәг, опсайны сұрықсу тәбит, учутала бит, но серикеннеттен келем баран бу сагалабыт бачыма музей тәрей бит. Экспонаттары оқымай бут, улуғы негер үләбәға үппіт кеге, білеген ол музей, білеген историка, этнографический музей имени Петра Иннокентьевича Сивцева ден нам улуғығар сүрдәқ әме
таарылахтык үлелиге хамсыгы турар. Исиде. Эти курдук инни холобур аланаттыкка. Инник жоннор бихи кеккебитер үллән хамнан бу культура әйгетин сайыннарыга бәйлетләрен кылаттырын урбут. Сери бетерәннәре болалар. Онотон хырдыты да түнән эмешүй булла дип атты. Бу мандык Джон Херголорун аспыт үлеләбе хамна бу кыладын киллер бите ди. Отон төһө көктөктүк өтү бастыгы амас төрбөлгө элбак үлеки бите бите атты. Бастыкы 2-нче сүрбә сыллакка 235 страницалар кенеге болбута. Ана электронный варианы биле элбак ки көрдүнү хиттен аныга олохта теменен оттон куяр ситемегер сайка турар. Хотур кутук ки бар дигелен көрөнсөп. Ки бар да көрөнсөп. Ну чалет та доступный болдун ден ондук. Эрдеттен проект ондук. Бул куйдагата. Билеген бу гымын 17 күнүгөр бүгүн эме 10 частан куяр ситеменнеңе оточча кехелер презентация бирем болла. Бу көрө битти атты. Бетерендер битин. Бетерендер хатскалар аманнык. Санатан эттекке бу бетерендери биге куяр ситеменнеңе телеграм канал бутыгар. Голос профсоюза хакка ами ыяйы балганан киндер сырдатылла, үйтетилле тураллар. То инникитин даганы бу проект бутын ыхтык бут сога. Үблөйдәк сылларга симбир ахтан санана ыхпыт. Аны кең әйгәгә мандык тарахатарга ме үлеләһә бит. Вот электронный деньги. Отон келин ото проект куруйтон да. Келин кулурuk ки бежаттан тахарарын Тон түгеннәре инен үп карчы атактыр булла. Атаха, ну тарих бутын хеп онда токны билин үлебит өстөдел бак болла ди. Билин районда най улуктар интерьер гиллер. Аны культура геттен энтүк келбак. Аны тати ким күнне теменде битен курдук. Бу библиотека бар, музей бар, клуб лейта бар ди. Намнагы Шестаков атынан ден клуб бар ди. Улуктагы ити Шестаков денеме ал ветеран. Мекаттыл эрикенттен келен ити клубка үлелән кини атагар турар буны. Олин бийҗе мудал даже аттара халар. Терибит телтелерге үлләбит дергә. Киндер аттырын сүгәргән. Аттырын үгәй чаллар. Наха чуйди. Оттон кие каны кирен көрүнсө бүй. Ите активитте худургу кие барды кирен көрүнсө деп хайдагы. Республикадан орот айнытын жете сайттар бейте ardınты.ekt ден. Онна бахалста кирен көрүн киниге быхытын электронный киниге быхытына наянан турар. Оны баттатыгыт таны хачайдан алыгыт таны агагыт. Сеп онны улустарынан аксаһаджар алфавитынан алдан районуттан сагланыр. Алдан района онна чырыпчы районунан төмүктенер 200 страницалар. Аттарынан Испанияларынан сылжар ким ханна сулус балабыта тух медаллага оржаннага кини тухунан аймактарын актылара бир дойдулактарын актылара оолорун актылара бир гөлөлөбү коллегалар актылара сыл барата бар сеп онна хорохторго биле сери кемнен картска да бар сериге сылжып армия служб балабы кемнеринде картскалары бар онна жекергеттерде архивтардан эме тус архивтан ылылы бу эме материаллар баалар Үрдах кең материалы бит өтті. Холура кандай төрөбүтө кандай улус балабытыр болбакка тактылар эме баалар бит. Отоманы кеһи бу ужуталда кеһи холур кирен көрөн үйрөтен туттуктарын хеп туттукка болду. Онны то бечекке белем дие кап. Марта тогун bir bıbıkatı nin batın ulan turar deyin. Atay 100 bilen bilem. Atan elektronik niye kurduk oknamdan bile. Koyar setimiyer paka var vallahi. Benim beçetti bitti takbet nottan üstte ulakan ayağılı ensiklopediya takkan hep bu. Kulturattan bu adet nökümüzke adet değerler kıttı bu cennat diyen. Beyke bitti. Onu da epi kurduk. Ege barata kıttar müziği gölle oldun. Klubka agar balağın ödülep oldun. Nasıl redaksiyanın ödüleptirmeyi varlar. Eti kolurdan şey batık aktivite battı. Eti kurdukta ügüster buldular. Qasıhan bardağına bilbete södel beya bolu battı. Agar balağından sağalan, kudu hunyuktar, qağıt redaktardara, eppettaq sekreterdere, politiskay sırdadatçılar, klub habidiseydere,
киномеханиктар. киномеханиктар. Дэсиди. Курдук. Аймылахты күлели хырттактар иди батта. Бәйләрен кылаттырын килдере. Отоманы төһөр колора оңордугуты. Инде редактордар ген батта хуриюга чөчүюга ген көрөн истен. Сүрүннән бир дойдулактарын иппит актылардан, кагыттан алылыбыта. Онда улахан холобра уларты сох, токтоларты сох. Кайда хорген иппиттарынан барда. Ну бу сылыстата улустаргытта үлләбит. Тетимин баспаппыт, культура правленияларын көттөлелилер бут. Онтон хәмәр билехим бир бу аныгыскы бу бачча бес кайы юбилейгер такактак тем билеп боллади. Олин бала эм бир көрөллөр. Оны кичик умнулдубутта жаннар бактар быйлах. Олин то бүгүн бүгүнгү тереңе мендиктен тагаста бие кайсада баллар бу биреки болбата. Ол улустар нитилдер. Анти бу лехим би халканан бара тура. Оннука. Хөп онуттан олус керахсебелях бу курдуттан культура гетигер үлелебит хамнабы жуну хырдаты үлетин ыты халжаркы төсөдөн бу бар экенникилах болдун дибит. Бытта хылаксанаттан хырдатлар жуну элбанистин дия кади. Оттон техкия ди бул окудун ба. Эйгебит үлелебит жаннар оны бу улук эриге кытты бу жаннар. Оннука. Бия түлпөн бар да. Түлпөнист кулгактар бутун кете хабар. Здорово. Түлпөнистен биякпыт. Алло. Здорово. Үтө күнүндө. Бу раскетте маңа скребит. Бра нигенен то связь он ребешане. Бра нигенен гадалибит. Мактал Ермал Эремевич. Onu tuğaçen. Şey kanasuluğuttan olsa elbette şeyi var bu da Sibeli Sultan Beyazı. O da kanasları tuttu. Kovura kanaslardan bir nüce yedi vardı. Panoramaya böyle şey Grigoryevich'in 8 at var medaller, kılsuz olacaklar. Acıyesine hey bastık işte benler olacaklar ki hediyelerine hep aşkırlılar bir de hediyeler kalan ve kayan şekilde o rüşnöyleni Şveyiş'e görülen ulan ötükçe bulur bu kere. Panoramaya böyle şey Grigoryevich'in. Çok bugün şekil olur bu da kendisi saygı olur elbette. O kendini to umla kastı geçen iyi sabun. Höp maqtal. Эппети битте. Бағалысты. Отын әхе оны бадақы бұл, хайапқы кейлерінен көрі болла қатада қайдақ. Туқтен, кене қаңаластар 2-ші сүрбе сылаққа амбастығы тақсыбы кенегеға балылар. Қаңалас ұлғыттан үзбетерен келе хәджар, ол онына кене бар. Кене бар бұлықтақ. Бұл ден, мандық жандар ден точно әтір қамсоқ, но қаңалас ұлғыттан балылар. Бұл бұйыл кені барасында өйдәбіт ол, бұйыл келбетақтен өйдәбіт болу. Бұл бұйыл ғылға әбі еті бес ұлыстан керен берділер. Ондық болды. Бастығы таққы кетер хөлбе Аллаға теккі хүштен таққа дейті бет. Бұйыл те хөлбәнен білден берді. Өйде оқырды оттан 5 жыл болу материаллары хаңан әлбәні хе болды. Ондықтан не ұлыстыр көп тақты көттіқтірінады болды. Оттан ұлыстары барларын көттілі әбеді. Bir dağını ulu kötü pepit, onu ol bili küçük gülbehlarka elbette takıdan pandemiyenin bolan. Dön istebede bulu. Ana olakandık ayava takpıt. Kuyar hitime kıratık bili prezentasyala takpı derece. Ondan bu yıl bollağına reytoq. Yöngül bolladı. Bu gelen olur da püttü. Ketki yılları bu. Bugün hürekten barangıt. Bilin 20-25 gördüğünü ottan ballar, kanalaktar ballar. Höp, maqtana bud. Tugeni tuhanatı 1-2 tılından üstü jonga herge ağırda tetirdi. Ebirge takı bitçe. Kündü isteçileri kıyı ağıvantılından içici gittiğini ağırda libin. Onu bağlamın tutan çeken dorobiyanı onu ülağıtı sihirleri. Köy ekranı körötçüler, radyon istətçiler bu kabары улу кайы ауған сылын көрсө
көхтәхтик кытты кайын бука баргытар доробена. Мактанабыт бүгүн кален кепсәбе кетигер, бу курду күндү көрөсө бил берибит бастык төмөр биге же бу культура расы кетигер үлелен аспыт сәри бетерәндәрен туһунан бүгүн герой земли лонка дигән олус жүк электроник кинеге такыбыт ол туһунан кепсәм билендерин астылар. Икес төймәк бетигер билген бет кылгыс угуй кенеттен күптен япыт билги болуп. Көрөшләр бит, тактавлаш тәшләр бит, тәтим чаһадин бери бит угуй кенеттен бу хәпер гүләтен салгыр. Эпире Роман Алексеев Салайны Талрабун, минулил бер көмөлһөллөр режиссердар Николай Слепцов, онна Мария Новгородова. Бери бит кестеме ансаглыгы доктор бияха анан менен бу әңсели хожадыттан нам улуһуттан элиттер бит тиен кәлиләр, кинләр мен буҗа олус керәксебилләр, улу кый агуһон салгар бир биреге сүрүннән илҗаһаҗаллар. Ол курдук Илья Дорофеевич Винокуров чагылган атынан намнагы алын сөйө коскулата кес керестир әбәһенә сөйгөккә дигән киң кабаннак биреге оңорды. Бу проект туһунан бүгүн биге икестемәк битер капсет яхпет биге студия битер директоры Итер улага сол буяча Саргалана Владимировна Юшкова бар үтөгүннән. Ага. Оннан биге карачаттар бу төрдүс класс юринәтчиләре белер оттономе бәйләре көрүдә астелях оголор бүгүн ана минән биге битер кыттакаллар оны көшөй кайын Альберт Николаев онна Арсений Петров. Үтөгүннән оглар. Үтөгүннән. Де Саргалана диронда. Бутты бирге көрөммен тузбайме улус сәргәтем, әңәрдем, ого хабар бекке, кабаны улус киң бит. Де бу атыгар токто дикер естире бәһәнә сүгөк кадән. Бу каһан кайдак сагалам будай бастыгы толкуйдар кайдактар әдәй жоңгарга капсабакына. Үтөгүннән күндө радионун истәчиләр, бастатан туран республика бары радио истәчиләрен келенеһер өрөгүдө улуу кыйы күнүнен ититигсиннек әгәрдәлибин. Оннан бу бүгүнгү үрүләк күнүнен радио онны сибәс үләһеттерин эгине баргытын радио күнүнен ититигсиннек әгәрдәлибит. Онна бу бехис таптыр сакабыт радиота тетим радио курутун үйне сайда турдун элбах үчүгөй берилери бихеха көрөччүләргә истәчиләргә тахар турун ден багасанабытын этебит. Мактанабыт. Отот биһиги бу нам улуһун Илья Дорофеевич Винокуров чагылган атынан алын сөйө осколаттан келлибит. Биһиги осколабыт 213 үйренәтчиләр. Биһиги буллагына 4ден 6 үлеһеттәхбит, онтон отуттан такка учуталлахбыт. Директор быт Российская Федерация опсы верехтәһенен бочотта үлеһетте Саха Республикатын юриден туйгуна Надежда Гаврилевна Слепцова болар. Оннан итер юрехчәһәгәр солбиячы аме Российская Федерация опсы верехтәһенен бочотта үлеһетте Саха Республикатын юриден туйгуна Татьяна Васильевна Корякина болан үлелибит. Оннан бу биһиги Саха биллиләр поэтын, переводчыгын, сәри кеминәгы билләр кайһарыры автора Илья Дорофеевич чагылган атын бу 2013 сыллахтан сүгәһәҗәбит. Онна кене бу булырын 2000 хүлбәт сыллахка кене 110 сылын белетәбит бит. Оны бихет осколыптыр сүддә кулган тәрәһеннәхтек сылы быха чагылганны сыҗаян дигән проект үлелеп бит. Оны мен кас бидди оғыбытын бартан қабан бейі бәйбітер үлебітінен болбаққа нехленені бұ атын осколалары қытта қабамыд бұ манна үлелеп бит. Ото бұйыл бұ ағадойду көміскәтчі хылығар онна Саха Республикатығар ие дойдың көміскәтчі нам ұлығығар ұлы кайы сылынан ото бейгі әме бәйбіт бу сылы арыйга бастан сүрдә үчүгө өрөгөйдө клиниканын саглабыт. Она ол үчө бай сыллагы үлелер бүтүн буланнамыт бу кестен проект толкуйдатыбыт. Керестир эбехине хесүгөккө ден. Ото бу проект бүтүн биһиги ол 90-тан сагаламыт үлеле турабыт. Маннаттан основной сыл бут сорок бутен огоно бу
Төрөбүт дойдутун таптыр, бу ага дойду серитин туһунан оголор биреллеригер, кыржаастыру бастыргы үерети, оннаттон Россия гражданинары болаларынан кен тутталаргар онна иитеммит үеретебит. Үлели хиджабыт. Ото бу барайякпыт бихене, эти эпитим курдук улхан линейканнан бихи сагалабыппыт. Онна бихиги бу наммы тулуһун ветераннарын себиетиттен ыңарбыппыт, военкоматтан представителин раммыт, бу оголор бутугар кайда курдук бу улуу кыйы бихиха бу күтүлэхти келбитин биллереммит, бу сылга бихиги кайдакта курдук элбэх үлен ыдыктаакпытын онна кепсэммит оголор болгомтолорун тардыбыппыт. Онноттон бихиха бу намалухугар басыңдар камнатсаахын телдете бар, онна Анна Ильинична Идрахинская бихиха бу оголорго бу тыллаага терехеңитин үшөй баатык маннык күннүк оңостон, дневник оңостонгут, онна хоруна хаджинден идея киллер бүтүн кабан ыламыт бүтү бихиги териячилер оголор бутур кас бидди ого бандык тугу бечетпеммит күннүк бечетпеммит оголорго бардыгар таргатаммыт оголор маны толора хаджаллар күн бини бердилы. Оттон онна ити тугунан бу проект чечитинен хамай бир улхан кере түгенинен бу этен хамай оголорго долгутулах кеминен болар бу бихиги кыйы сендере биттен направление болар буллади. Ол чечитинен оголор кас бидди биле сери ветераннарын туһунан сери конутугар өлбүт боюттар тустарынан олар аймактарын онна тылгыл элебит эбээлерин тустарынан сери оголорун тустарынан сүрдө ачы мен доклад курдук аганнар кас серидай бу 90-тан сагалан серидай оголор бээлерин класстарга эми кепсиллер. Ите кас төрдүс класс оголор да? Хук эти первайдан төрдүс класс бары хабалларды. Онотон бу туохтарын портреттерин агалан ыян көрдөрөн, онотон класс бутугар өйдөбүнүк истенеди ден бар, олонна ыяндар бу оголор көрө биле хаджаллар. Оны тугус тебиттерин бу туохтарыгар дневниктеригер, күндүктеригер толорон эхеллер. Же оголор бутун истек кайбытты. Дере? Себептері. Бұл 2005 жыл ағадайды көмескәтші сыла. Беге аскола бұд, кәс проект, чәрчістен маннық дивник толар бұд бұд. Бұл дивнигі сыл бүтер дылы толар оқтақ бұд. Бұл дивнигі 90-тан сағалан сұрый бұд бұд. Дивник егер беге ағадайды сәрейтін тәрәхінен класс чағын түгойдан қалбып бұдын сұрыя бұд. Тугус тибиттерин өйдөбүттерин улан иһелдер. Бастыкы тема блокада Ленинграда денете. Кылагынан блокадный ласточка ден акцияга кытты бұд. Ласточка аюлақ значок оныр бұд бейі. Музейный выставка на эме көрбүппүт, она библиотечный уроктарга эме сылжыбыппыт. Онна сери тугунан документальный кийне көрбүппүт. Итеди. Ага, чугай. Сөп. Классын биги кыйы сендері проект ин сери онна тыу бетерәні аймақтар бұд тустарны неделе ай кепсибит. Оғалар кепсибиттерін биhi нахал бағы өйдөбіппіт. Билбет аққан білеған еген да? Холобур сери оғалары крас астарыттан ұларахан үләні үләлилерін. Мен қосайым Федоров Дмитрий Гаврилович ағадайды сәрейтін ветераны. Кенет он ағыз сылваққа сәрейге бар бұд. Он ағыз астағы сәрейге бар бұд.
икките баһырбыт Ленинград блокадатыр Көттүлага да. басқа халуутугар сырыппыта. Кини тыынча 904 сылуаққа нодюртугар төннүбүт. Бери курдукты бутта. Жонун хәргәтен неме тугунан кепсилер билегендер элде. Нахмал жастар доголлар этен тыйнан саңарын эңере бутта. Кытатын бу курдуготтон маннык проекттерге көттак кеткен улың денеде болла. Оны бу бихеха кахастахылын осколобытыгар эме бир жоңго сергега керексенер проект ахпыт ол автор кырката ден. Аны бу көдүрөттөн син манна бехиги оголор бут кас бирди үйренетчи бээте урухуйдабытын маннык бехиги акырыкка ороммут бехиги улустага терехинер битигер бияка келбит гыджыттарга бараларга маннык түңетеммит жон бихиреблин ылаллар оголор. Маннык бу быйылгы серия бу ага тойду серийтигер ананар оны бунненетто бихиги учутол күнүгер итетчи күнүгер оныттон саңа жыллагы брахниктарга маннык анан тахарабыт мана оскологото бартакыттар. Первый класстан 4 класска дылы. Оголор үйрө көтөкөтталлар уже маннык билеллер бихи урухуйбут маннык акырыкка болан таккар деннер үйрө көтө урухуйдуулар. Маннык сүрдө албах комплект акырыкалаакпыт уже кахастагылын үлелер. Анын биле жон сеңеритин ылар проекттаакпыт. Урухуйгут оголор. Одноклассниктарын берги беренер оголорун урухуйдара. Ини тахнатта бихеха осколобытыгар күн оголора ден театрдаакпыт. Бу улуска ытыллар театральный көрөктөргөр курутун оскола атыттан ота кыттабыт. Быйыл боллагына республикадагы тахымга таккабыта бу конкурспыт. Онна боллагына Мир театральная летопись войны ден ытылыбыта. Онна тот бихиги 100 класс үйренетчилер бит Степан Иванович Тимофеев кохонургар эйе жол хинден жүхүйүнден 100 класс оголора кыттандар анал атылбыттара. Онна бу 4 класстар боллагына бихиги ветеран учталлар бит сери сылын оголора үксе этилер олехин киннерген ветеран учтал бит Александр Спиридоновна Овчинникова суруйбут кохонун оннямутах огос сас жагыл күнү хук эдер састен үчөй бакохоннак этинен тутуп итиккиниге тахарбыты биги ветеран учталбыт Степанида Николаевна Парникова она ити кохонго маннык литературный монтаж оголормут биги оголорбут нахачүйдүк эме республикадагы оланнар агылары кыттанар бастык эместерин ылан тураллар. Ол шүгәйді. Онда бұл кеге сәргейре дейін түрәбіт түріт тылынан, сақылы тылынан баратын сұрыян, бичиян, бұл тоғылырға әтәйін әрі қалжар көтеді, ме кәріқса білілі. Оғылар бары одай қарақтара умай қалжан күттірі бұл әрейдіққа. Бұл оғыларынан кеге қолы бұрдан әттіққа бұтты. Понтон итин таханан ото бу кыйы күнүгөр чуга хабыты сүрдө халбах ото скола хинен терехим богото болла бу күн бага хабига стройнан камы он ыры туга парада болла оголор үйрен көтөн туран олох биле баяндай парад курдук кыттаннар сүрдө чуга терехин болла онтон оны таханан кас видеого бете маннык баяндай техника моделин оңороннор оны быстап калан эме турордулар эме бу сүрдәк караксебилдәк оны таханан бу күннәргә бу кыйы түннүктәре ден акция болдыра оны эме кас бидди ого жегергенин кыттаннар сүрдәк шөйдүк бары жээлердәге түннүктерин кергетеннер эме биребили ылаҗаллар. Оғылары отын түгені туғанан жоңғытыр әргеға тегер көрілер олары болуы, әғарды тәтердің, кәрәнер олуға яғуан сылынан, тәбі халысты. Әбәбәр әхәбәр, онна иәбәр ағуған сылынан, күйі ағуған сылынан ағарды лебін. Ағабар иәбәр, әжейбәр, әбәр
эбэбер агардили кыйы күннен агардилибин. Молодецтар болар. Хәптә бу курды кәләнгет кәпсәби кедигәр, әгән оттан көрән республика җано ме улус сәргәбиттәре булу, бу кайда курда хакы саңарын гәрән. Моны кәскелә бар ике киттәлдер китәр, аны хитиләк булу, өйрә катер калдың, өрү туйгын хәнәне лаҗин. Хәпте. Молодецтар. Ондан тимик кана җоңгәргә багана агарды. Оттон бу улукайбыт брахнигынан акас бидди ветераны, тыл ветераннарын, баркыр жагастары, жекергеттери бараларын бу сүрдәг үчүгей үрүләк брахнигынан агарделибит, бары дробай болдуннар, жоллак болдуннар, уну тукурутун бияха эйлек каллан бияха бар болдун, эйе бар болдун ден баганабыт нетебит. Мактанабыт сарган яран бу курды кәләнгет улахан хабанна бурай готы ки ырытан кепси эте хаңара олорон хөп улус туз бәм һәр гәтем керәк сәтем минер ул бата улу бейни көлбез тиви жонарга бар тәңәр бите улу атын учуталлар дагына скуллар дагына кол бургонстон хөп бурайыктара онун кытатын эйгин хәдән бу манны курды хамнаханы тарихыл жартук бар жон һәргә келен ярулука ягонсалнар арделибит. Күндү көрәшләр бит, тиктаулашташлар бит, билген биге беребит, угуйгар бар якпыт, ол кенеттер гел якпыт, бини гытта бирге улун радымы тейбек. Үстәчләр бит, тиктабуллах көрәчләр бит, дә биһи бит төһүс төһмәгә уй кенеттен үләтен салгыр, тәдим чагар бирини көрәстә олырыгыт. Бүген оттан биһиге биребитен сүненән бир темага туган олырыгыт, улу кайы агугонсыла. Дә аны ике хонуңдан биһиге дә бу улу брахник бытын көрсөре долгуя белемнәне сылҗабыт. Үһүс төһмәккә барын нәрдә сәрәппетим ол курдык улу кайы агугон харасыяга агыдойду, сакайлыгар ия дойду көмескәче сылдаргар биһиге раҗабыт, тәдим сахар раҗата Киен тутта атты биттен раҗи берилер конкурсын билдер биттере. Үгү сәлбә хулекидде. Бу холан 6-7 жауноттон бу көрү истекеннеттен үлелери көрөн истен билген беге түмүктер тарих бу. Теме долгутулах түген онан багар кетташлар ми көрөн истелорго пулу онан де берибитин көрүк кайын. Бихе раҗи директор Николай Гержибистина, буынна раҗи редакторы Нургуяна Батуева үстүн якпилер кетталар. Амастаттан бүгүнгө бәле көрүнән дияка келегелер. Йини мягадда либи. Кайдар ураты вай бит жонды. Кустан баран. Экке монолор от булган. Несеп ураты битереген. Дәттәте кен тутатты бит Николай Герж. Бу токудан. Этине булла быел булланы радио бит 95 хылади. Үбрейдә хыл олehen булланы бусыл устата эти үбрейдә сыл чәчәтеннән раз проекттар, конкурстар, бәгә күрәктеһи булды ди. Этине күрдүк раз проекттар баран иһәлләр ди. Онтан бу булган конкурсы биһиге эрдә билләр бит. Эре тот бастан аяк үләк идде ди. Онтан хәйләр долгыян барар. Кытталлар ду кыттыбаттарду. Онтан этиннәр ник булат ди. Бигәс буларын хагана да әлбәх пай үләк идәтче ди. Онтан бу быелдан ник булды. Ул әлбәх үләк идде. Оны тәһәккәлләрдән табиге баратын болгоен истәһәтаты бит. Оннан эфиргә хорохтан истибеке булу улы хөши үләләр. Оңолдан кәлбиттер, улы кылды буттыр көстер. Онда табиге архив пут хаңата ди. Бияха ити үлелер халаллар, оннан кыйы күнүн көрсө биге тыгылай итини дөрүн тыгада жабы булай. Онун кыттыбыт жонга барга мактал болуктун, онтон кыттачы элбагана спестен биге арас састрынан арарды бутти. Онтон Нургияна сихили кепсига кини жүлдүр сүбега бар. Ото бастатан туран оголорго, кыттачыларга, уанна киллер салаячыларга биги мактанабыт. Оголор холобра маннык бу ытык эхелерин туһунан, бир дөйдүлахтарын туһунан кийгени аган истен холобра бейлери билер болактарына билген кинлер бу материаллар
тус бейлere касыганди чүйдүк бу исқохонун өйдөнөр ааганнар бараннар интервью ыланнар кантанара архив документтарыттан бу саңаларын килдереннерди олок иңен тоңон үлелестилер онон биһиги оголорго мактанабыт манна элбэх пленкада баарын биһи көрдүбүт хорохтор олок композиция да курдук Жик бири курдук. олохтолору манна бу биһи радио битигер олок таңылан тахтыбыт бири курдук тахчы шөй берилер эме баалар онна биле юнкор бу осколахинен бар юнкор оголорун хачы берилер оңорбуттар биһи олок бу amma oskola tegardu nyurba oskola tegardu körüdürüger xama hajjabut jonna bu kandigar klaska kiremit bu история урогер kiремит bu ырыларын даган истебит дойдуларын историятын даганы билебитти онон онна отон хамай үчүгөе уратыта ген ого бейте манна материалы кахан учуталын кытта бу түмел үлехетин кетиртеңе ыкса үлһен оңорбут үйелах берилер була маны истечилере аймактара бейлер истеннер этенне атын даганы дойду жона истеннер же олустен бихири исти полуктактар бото бу үлелер барта таксыктара хасаһынан биһи берибит кахандаккарыйден ыйтлахар истечилерге этереп боллахоттон онна түмүктери билик тутай биллере битта Билдери ха. Дәре бара долгыялары булу. Балыгыны быгытнан тохтен эте дибат. Бу ыгымын сәттес күнүгөр түмүктөрү тахарабыт, кыйматтыры честибит тиен эте дибат. Оларын аны тохтах налах, тогетер билин хол бут хабылах турар. Олихин булланы биһиги этергел бу студия битерин ран бу билиси битин койдөрөн де кыйлактары гытты билсен бебет бу олорон кепсетен баран билистер туттарарына бит. Олихин булан сол арылдыгыта онна ого комиссарлык күнүгөр. Бесейин бастыгы күнүгөр туттырып бутын магарабыт. Онна ыңыран эпирге кытынырык бут. Онна тон шебаты каналларын истенди. Ота хакайра барда кытта хататы манна. Жонон Оти 6-ден абына атым бутты. 6 ровна 6 ого кытынна онна үс састарынан үллерди битсеп, үс бөлөккө ул курдукча истиякка оғылырға өсі төгіл мақтанан тұрамыд сәп, тәрі болғын сәргәністің. Бастақы бөліққа, бастығы кластан төдіс класска дері, бұл бөліққа 17 үлекейді. Ол онны үхіз бөчоттақ местені ылылар, амма бастықы нөмірдәғ ортос қолатын 2 клағын өрінәтшілері Катя Никонова, Ариша Григорьева, салаячылара Никифорова, Туяра Егоровна. Яғарды. 2 месте татта улуғын қара алдан 2 клағын өрінәтшіті Арылхан Жирков ыллай. 2 месте. Ярделибит. Жері онна кыра бөлөктөргө бастакы местени Станислав Семенович Потапов атынан Убаян ортосколотын үхіс кылағын өрінәтчілері Алекса Алексеева, Виолетта Савинова, Сандара Николаева бу Нюрба оғылары болалар. Онын жабихиге Нюрбаларға әғарделибит. Убаян үхіс кылағын өрінәтчілері келінер салаячылары Римма Ивановна Сидорова болар. Әғарде. Сөп. Ити бастакы бөлөк. 2 бөлөкка киребит, хүрбе 2 үле кидде. Хама элбе холе манна кидде, бехистен аксыз класска дери. Манна үхіс местеге тикселлер нам улуғын Илья Егорович Винокуров атынан қатын ары ортосколтын 6 клағын өрінәтчілері. Онын жекінлерге әғарды болын Куличкин Дамир, Айтал Мартынов, Уанна Милана Сарамятникова. 2 месте орта қалама коратыттан Анастасия Дыдарова, онна Айтал Аканешников, 6 класс өрінәтчілері. Яғарды, онна же бастықы местеға бүлі ұлуғын қалба кытыттан 6 класс өрінәтчіті Нарьяна Егорова, салаячыта Елизавета Эйверстова. Ити берін істебетім мен. Интервьюлақты, оғылар бәлер олық айтыларын ашуйдық берелер. Өссе бей материаллақтар. Жары онна бүтәхік бөліққа кейребет 9-11 класска дері манна сүрбе бір үлі керді үхіс местеға Сунтар анал коррекционный осколатын өренәтчіті Ярослав Иванов үхіс месте. Сөп, 2 месте бүлі ұлуғын Афанасий Иванович Леонтьев атынан Лөкөчөн ортосколатын өренәтчіті Лөкөй оланнар бөліқтірі. Әғарды болын, жауына бүтәхек, 9-11 класска бастықы местені ұлылар, амма ұлуға артық медиаден оғылыр жарықтаналар, бұл медиа кейінгі Егорова Яна, Ефремов Ильдар, Татаринов Валера. Амма нақырылара бастықы бесті.
Деді көрдік олық кытанақ жүллүр сүбе үлетін түбігінен манны кайлақтар тағысылыр. Тобу кайлақтар үлілерін бейі істәйчілер біт қаяндағын еме же істияқтарынан. Бұ көрдік отты оғылар бұт өссі дағаны салғы оттан тәңге үлілер біт болу ден бейі бағағына алақ бұт олейін оттан бұ оғы күнігер барыларыны фирге үңірін кепстияқ біт. Оныттан хоторуттан сайыңы каникуллар дағаланы ықтыра бұтты. Илен болақтарына бұ төксін етер үсің ор бар ұлыстар кайбыттары біт. Олеген чақчы бәсейін маңдай күнігер болар әме хөбәбет. Онтон атын оғыларға барыларғар бейге сертификаты табыт, туғы сұрук, бұ бейге күреспетер күтті бұт оғылар хем бір құраны қалы хоқтара, өдібінік сертификаттары ғытық бұт, онна бұ кайылақтары тұн манна ана менен чесеқ біт. Эфидге, аға сепидге. Оннуга. Минети берін істілер омы құлуыр әме соғабын ағая. Олыс біле кехи биден оран бифтах кыгылды буттара көстөрт бутта. Жонтна тиен ханал буттара, кахыс буттара тутатна билдер. Онда тыстар устара. Кайдара бәйем келейге моңор бутун курду хыналды бут. Бәйлерин осколларга же зукар режиссер дактар эне бит осколлар. Онда оформлениеда хогулелер эме баалар эте. Оны тем бир бартын критерий тең хогустар эте. Хамай хүрүнө бу ого бу берилли бит 6 минутага 5 минутага материалы кини кайдагар ярый. Агара бу интервьюлара репортаж курдук оңороро жабарта-барта кидде. Оны хакалы бу мандык растык саңары эме улухан критерий. Игер киде. Деді көрдік. Әғарды лейбіт кайылақтары, оныттан бары долгыя әріне көйпі болу. Онан жа жоңғытын әргеғатына ғардалаң, бұл кен тұттаты біттен бігіра жабыт конкурсун темектерін білігінер дебіт. Сехілі оттан телеграм каналға бейге тахарық бұд, соруян, онына мекелен көрі қотын түсі. Тетім сақар адетін телеграмығар сұрытын, оныттан бітәй қонындар бұдың бардың бастығынан істейәдден, көрі әдден. Де бүгін радио күні, Николай Григорьевич? Бүгін хасылыттан сағалан бейхе тәрәхін бұға. Ол күрдік туаққа бұл бічәт жетігер, жетін ойоқығыр бар, бейге бойын хұрынылысты бұтығар, Аллах стеллаға баран туақпа болла. Олег Алиевич Марков дейді, бейге генеральный директор бұд, оны кене білген бұл хұрынылысты хойыстырын халаяр. Оны шөй бадық тәрәхін болла. Әлбақтыл әтелінне онтан бұл хатуртағаты балтырача санарат түтер бейі Кандакоп, Николай Сюш Кандакоп, Бамытын Дигар, Скверигар, әме Илдархан Айсен Сергеевич Николаев күттілақ. Шөй бадық тәрәхін болла. Етінде көрді тәрәхінлер бейіға ұлыс әлбақтар, бұз ұлыстата мейтін әпедім көрдік. Бейі қолыбыра бүгін әлбақ кей бұты ерде, бұл ғымайын әттес күнін бұл сақара адетін күні дейін. Әлбақ бәм мейхами ағадда дейілдер, сақара адетін күні бұллағына әтен не әттес күнілер болар, түрттәмет күні де. Онтан бұллағына бүгін бұллағына бейге радио, онына себәс үләттерін күнін. Бәлетті бүт, ота Россияға радио күні. Түрттәмет әде. Онан бұллағына тоқ бар себәс үләттерін ағардали бет, онына манды күрдік тәрәхінлер, конкурстар, өсі дағына болу тұрақтыра сезон мұт бұллағына бәс үйінен төміктінер. Ол кәнеттен болана күйіңіттен де әмек үстәқ тәрәхінлер болуқтара. Олында мен манды күрдік тәрәхінлер үдек болуға. Онда түгеннен туғанан bir üçgey holun ақпын. Ол күрдік де бірін министрттен кәлім. Ол күрдік бейге Югияна бутагар бу иччат белитигин тойгуна белене туттара бут. Ягатта. Ата тебе. О, мастер. Беса очу болла. Ой, начиде. Радио күнінен. Жонон доғыттыр, Нургияна Васильевна Батуеваға бұл радио күнінен бүгін Сахар Республикатын иччат белитигетін тойгуна дейін үрдік аттықтырылын. Онын истәшләрен әне үрігін тәңгіләстілер болу дейінігін. Наға чүй. Олық соғытчу күтілі бәтақ түген болды. Наға үйеребен оттын соғытчу олық күппетақ кәтеспетақ өтті біттен болды. Мен радио ләбітім бұйыл 12 сыла балайды біреме бар бұта біт. Онна ол хаңа келбетен бір күрдік бәйбін хананабын сеп. Онна бейге үләбіт наға ұмсығытулақ, наға интерейхіней, күн ақсын маннық саңаттан саңа жону көтәрі үрүйтін маннық алтыға бұд. Оны бұл республика бұд тұру ләхет жонun көтәрі кепсетер бітеттен де. Бұл үйеләқ темалары қолы бірайты. Мен бәйім білін кәлін олыңқо тематын де ұлсан үлләхет жабын
дие. Онон қас сырай биле қайысқата эйгете кеңебет. Олеген биле тайыллыбат табырын курдук. Кей халгыбат онна биле өссөң аттан хаңаны билеккин көрөккүн багараган. Оттон мен мактанабын үччат министерстветигер олук бу курдук нагараданы меха бүгүн туттар бу кетер Николай Гаврилович кайме онна мактал айыт ардал. Нажы мактанабын үлебин на билүбүн онна тон истечилер бер эме барга мактал. Оттон бу хасаме хылустата ыччатылыга диен бирине айын кеттекени табыт. Олоннотон бу чат камсагынын төһөмөрдатан келди бит. Олонтон бу сыралах үлен сыналамыттан туз бәме мелду нүрәбин. Ягene мегардалибин. Салгы ая тутатур. Долгу тулах баһебит. Оннуга. Онуты билен турар истәшләп битер мактап булабыт. Онны истәчләр барын тухары биге халгы үлли булады. Онан өсө даганы хаңа бирилер, хаңа рубрикалар, хаңа проекттер бар булуктар булды. Оннотон күн бәгә хәҗә капсагай даганы булды. Бәгә капсагай бит наһа интернетик барда. Бастыгы холны бу дәде булды. Онна эти күрәктеһи көмөтүнән әлбәхки билле, радио бүлей дахылда биттен. Оннотон наһа әлбәхки мактанна бәбит тосойды бит. Онна республика бар күстә, бар кәрәйте күстә мастарда кәлән кытынды. Бу манчары кыттары җир. Мастарда онна төһә даганы бу сул хабылы бүтүн дүнән, төһә даганы бул сезонна сагламытын дүнән. Һәм бир кәллеләр. Наһа шул. Онна бар мактанан бадылар. Наһа кылгыстык булдылар әле, 4 жас булдылар әле хадагы барды әлбәхки силах, оны шуга бир истәдәх булды. Онан булданы халгы меты әһилеме оңгоран күрәк бит. Уһабыкка кәңәбәкә. Кемгә җибат битәлле. Сап. Демактанабыт бу курды келен бир улахан үләтү мөгүн кепсәбе кетер. Ген туттатты битен радио конкурсын беге тимектерин тахарды бит. Онна бу манан бу лелер биппәттер. Уту субу эфирге хиллектер. Онан күндүз тәшәбе деме болгонистер буларың бу кен туттатты битен конкурска кийбит үләләре. Әтәңгә булуң сәргән көрдү көтөр мактал радио Сибәс үләтләрен күннән әгәртте.